večer. Kad govorit ćemo o autorima od zadnjeg mjesta, uvjetno rečeno, pa prema pobjednicima, Karin Rošker, Senja Vild, Bojan Mrđenović, Šuko Zenir i Vera Hristovska. Ovdje s nama. Dobro večer, Vera. Hvala, dobro večer svima. Vera, vi nam dolazite iz Makedonije. Da. Možemo pričati na hrvatskom ili biste na engleskom, kako vam je drago? Može hrvatski. Vera, riječ je o jednoj fotografiji, ako se ne varam. Nije serija fotografija, jedna je fotografija, pa ja bih vas molila da nam kažete nešto više o tome, kad je nastala, koja je bila inspiracija, pa nešto više i o vama i vašim dojmovima iz Rovinja. Hvala. U redu, da, fotografiju sam napravila jedno ljeto, kada sam išla u Skopju. Riječ je o jednom turskom amamu, zove se Čifte Amam. I u Makedoniji, pretpostavljam i na Balkanu, stare amame su napravili sad u moderne galerije, izložbene. I tako sam išla šetala sam kroz čašiju i onda kad sam vidjela amam, išla sam u njega. On se nalazi do Likovne akademije. I jednostavno prozor me privukao i unutar... Fotografija je nastala spontano, imali ste oružje? Pa ne, da. Išla sam samo pogledati izložbu i onda, da, vidjela sam, jako mi se sviđala svetlina, da. I htjela sam, eto, onako, predstaviti neki mističan moment. Pošto ipak turske amame su bili mistične. I tako, fotografirala sam. Vera, vi se dugo bavite fotografijom? Oko 15 godina, da, sigurno. Dug staž. Možda da. Nije baš 100% profesionalno, ali da, trudim se. A kakva je scena u Makedoniji u kontekstu suvremene fotografije, klasične fotografije, možete li možda usporediti? Da, više je napredovala. I sad digitalna fotografija je sve više i više u usponu. Mislim da najveće ljudi se bave sa konceptualnim fotografijama i dokumentarne fotografije. Kao, ne znam, danas zove street fotografija, ali ipak da, rekla bih dokumentarna fotografija. Ima stvarno dobre fotografije, stvarnih dobrih fotografa koji rade to. Očekujemo vašu prijavu i na sljedećim fotodesima. Pa može da. Hvala vam, Vera. Hvala i vama.